ya ba ko ke ji tum dan su tong si chingwai su ke chingwai lam ke patu mi chi mi sar ke hai ka mi thak dan ba si ke sam thang su pang da lo te ma su ni tum dan su ma sa da kar be long wa ki formally tum ta sola ma rat tham phan si ni ko la la si ka chingwai bang ke militum bima diman som ka diman ke pondu la som ka diman ham ta ka chingwai long bang ke chikroya la si la su ka chingwai long ka chikroya da teng lu dang te militum ma hin pen kar biya ke pan ki sun pen kapa jok nang ji at ke mang long bang Assam government la pen kar beno to mas council nang ke koi ad bang isi ke me ang tek tu tu det nang ko la si la su ka chikroya lam the bang la hen lo je non just met la militum matiman bang ke PGR pe chenglo kar bengong long ke department land government land la pen bang ke so la forest area mukha long pen aron re ang pan pen ke bang man ang ko ma thali ni ke chingse demand la pen ke trading license in khanai la PGR area long ke to mukha la pen bang ke separate electoral room selam ni kar beno to mas council election apa general election pen abu thali separate la hai sini tu mena at dimana banget dulu sila songbong pen gobeno masam tu atu mi matkelang itum la kachingwai lang banget chikoi det lo la si no namat la PGR along jitu la podcast gitu pen along ka break along le along ana bangke nikrip ko ang bong pen amak sila katharle sai banget pangche nang usalang itum chikoi lo la si dah la bukulia long gitu bolong komedi long gitu la irrigation long ni la dakta harli nang kuda chikoi lo BGR butor borbil dakta ka harli ji pan chikoi lo la penke nijangkar bi long gitu la BGR long ni long mata la fencing kangkai la hem ka bi khali 8000 bighas sodang long ana bangke fencing kangkai pot 20 bola social forestry ba afforestation la ya atun bersya kam ada pancing po la su bangke chikoi lo so sa si nijangkar bi long ka tenang so na soil conservation along di ba agriculture along di ba school along di la son ang tan ben bang etma ke bang atum to call at to so hala haya tima bangka pa mukudi ji kana bangke Thomas council pa tum chichi be sa ti projen atum election aloti inon la su ki plung katharle ho police force kwan ma ke nai ke ni tumar chatum ko chichi sar ma ke chakri la sita ke lon order da bang pura li tu mana support ko ti nona banke council tu bang ana ke proper mandubi stiti la council kam la si lalo che klasi council pa ko ni tu non tarin ko rasil ke ko pot atumi kachingwai kachikroe te ken pai konat pen ko so tu pancheng di ma la so puta kachingwai di pa ko rasil ke ko kachingwai army ni tu pot tu council pen tu la pen BGR along itu kitang la trading license tu anyang to neng Punjab po tata chikroilo PGR ang kangar lu itu government office anda dagdonon makala ke alo pe kerik thai po la chikroilo la pen bangke separate electoral roll la so ka selam nangji pan sai ma tungi la bangke chikroi milo la si dak council tumpen jitu Assam government pan kilu tang alu hala solo bana ko council nang le lo so council long bana comment di nang ko la son ma sa tumi bang alam te klang hala hai hu te alam te bang ka no no engkor sirke ba ni bangsi ni tum chapen aku hala bang ka ni tum separai tu la pena sabsu kis legal process sabsu din chetta hai bang ke lo din chat mane ding we un ana ke prapen army bang lagi le atrai la bang padu mat army bang kita tang chat pesa akese bang padu da prang na bisa tu chikroi la chikroi jon joning bang padu na kita chikroi bang ke hala mane PIL KP PGR area long don suri ini ra don arkep family do la song bang don faru ke thomra don thokya ba sikya ke PIL file de la sila PIL ke file tumbang pulo je la ke PGR kali lage westland buti high court kan alamthe bang ke hoida la sida isi ni tum ningduk bangala henlo lage PGR kali pu hala PIL ke file angtan men ke bang tum pira ningkan hini ke pleng ponon sita autonomous council pen counter edit la ke PGR pu na anta counter activity pide la bangke council tum failure binong la bangke la pen council along the high power committee do la so eviction ka patem ki panta high power committee to ninkan ni ko pilo ke claim ni par junan ko executive committee do that executive committee ninkan hinyang bong pilo ke claim de counter activity na ti ke de ye thomli tum pui bangke la so
Apijar aputhak akes pilot dan kapasitan di fan council pen appointment kupia advocate. La so advocate bang la ningkan ini kupia potsi counter activity dead no. Halat daga bang sini tumbangnya mana isi karju padunang kok. La si la hayalam ti anda atu mi cepek lang labno amat si council tum pipu bangke la ken notification aveke pola musumala yalang tumbangke inje kong tenrata pandala si panwaret la si nilitum pu daklo la ken notified boundary la tenke PGR ku ka declare jet a notification katu kabidatu itu tang lagi la supposed chief minister bang nang kuloje nang litum la kachesong wek arat atau mai intenta to tangte hard respondent nang litum bantu job nang litum da court long activity kider long je la ke PGR ku ka declare a supporting a document bala so gazette notification te jelo kadu kabi teacher ki propose la so document bang ke du punang litum high court lo du job la si la bangta chekroilo apotsi un anake prapen manolong ke court itu cek itu misalnya itu kena kasi tarik 4 Januari si court itu kasi la court kan keluar ni pen masih la counter itu tidak nang ku kasi ni kroy kasi council hin pen masa tarik 4 Januari si court along ke counter itu tipo militum la kasi songara ratun hin Januari tarik ke counter itu bangga court along ini tunda submit untuk counter itu ladak isi ni tum kachini ni bangala hello autonomous council pen ke dam tang jitu tipidun halaso alu ke chok si chokchi halada ki puke 1933 aningkan PGR ki halaso notification along ke PGR ko alam tokte det ki halada la tum purun rong la si council phane tum chuning di la so alu ke na tum chudu su de ni la ke ka pachokchi alam sinal tum la ka mane kodalong ki rong la si la hailam setani tum aku chingwai tu pohen la si nono mada banke militum dak atumi kacheng ba yateng pulutang te hala kachekroy la bateng lo pulutang te militum banke ning chekarong lo puti nang pul banki militum pima diman ke pon te government long ba autonomous council kan kacheng wa lo hala dake dimana teng kroy thai idik sonang puta kroy det lo trading license in panai ko chekoy det lo tijar area Ladakh pen department office on the real receipt नहीं बोला था चेकॉय दे लो इजार आरलो के दो पुलिस स्टेशन फोन दा लाता थे माने दाग बन उठाई जाब नहीं प्राइवेट दे नहीं लड़ाई दा चेकॉय दे लो autonomous council election फंड सेपरेट उतार लसो सलाम नहीं उतार इलेक्टोरल रोल सलाम नहीं उतार कोई दे लो बुलुतांग ते का चेकॉय तेंग दे लगा नीचे करोंग को का चेसोंगरा के हाइलो का चेसोंग में किचु उतेnon ingdeng si bangkela ka chekroy tang alam amukhaan iklema bang gormen atum ko an si pachun ponjima halale isi ang dengla api agreement pen implementation ini part do la si agreement long bangkela ke chekroy at pen si ke chekroy lo la peno ke implementation part along ba answer la si la implementation part bangke apor da la bang asas nai ang deng isi do si implementation part ta sita kiun analong pen bangke council tum bangkela ke pangcheng bom nang ko lahen lo amasinon katu kawe kar binglong rat padani tum chuning riji jela kache song ke dam tang ana bangke lake damlo atumon tadak ninghang he sita suluk soda atumon da konat bene kusone bang de lo tema sita non pen tang ana bangki ili tu madiman pen gobenda kroilo posila suluk soda atumon he hui bang pa banglong nangelo katu kawe ta longri long par lo insam bina tumon ke wali sansi bor inangko la bengke dak itu kape ka ke tum anta mi la bangke sambil atau monte wali lo kita tu beta cerah berapa ta ola pen all Assam Students Union pen cenglo Assam long tu anak ke dak moran motok home katu kawi ka hak kusari atum pen cenglo garu guru angton la pen notice long tu ani lo thai tu mon da kana ngache dondun pen bibi sere na ngache rabdun pen apod alang itu kada ni dur bang tu pagi pon itu sudah mana juga sudah lalu di tapi nama nama dong yang coba sudah itu tadi nanti kamu dah ada kali trading license ave penjong sida titular biar ya sulutang telaga illegal lo apo si hal haya business establishment ke ingkir nang pun ingkir po lalu
Kali lagi inkirun ni pelutang telaga kakirun eji adi ma bangke hala mane jong se joborio sing pude. Masih tak joborio sing pangkiri bang force ke toy kam no mati. La si force ke toy kam state government se chakring no kunat man angkum kenang sorodin ke force ke nang hoy na ki ku ya beta. La si jong si council tu la inkiro itu ku benikir kita tu pangkir pangke la ke council ni itu non order ke nang syarat ni state government na silang kok. Sikulat mana lah pak, mana trading license kawe adukan tu ane lagi hamnang tu. Ate lagi illegal penal isi bangke sexual arona thing penal lagi constitution violation. Kini by council panel tu tax kacau tu kai penal.